لما ذكرنا رسول الله والنور لا النور لا لما ذكرنا أبا زهراء المسك فاه المسك فاه لما ذكر رسول الله والنور لا النور لا لما ذكرنا أبا زهراء أجل من وجه وحالي وكل من النبي غالي أجل من وجه وحالي وكل من النبي غالي إلا غير أحوالي غير الغرب لرسول الله لما ذكر يا رسول الله والنور لا النور لا لما هدرنا الله علينا بالنذرات إذ الهلال يا أبا زهراء بعد لكل محبنا لما ذكرنا رسول الله والنور لا النور لا لما هدرنا أبا زهراء صلوا على نور الذي أراد السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم
خصوصا مربي أرواحنا وقلوبنا حضرة الشيخ خصوصا والدينا ولوالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين والحاضرات لقضاء حاجاتنا حاجاتكم من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولكم ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم عليه وعلى آل سيدنا محمد صلوا عليه فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا من يخطب صاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ملأ في الأفق نور كوكب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد الفاتح الخاتم المكرم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى المجتبى المحمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ما لح بدر وغاب غياب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد بارئ نسر بالنسر قد يا هاب رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ما سارت العصبة سبساب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وكل من للحبيب ينساب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وكل من للنبي يسعى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان أدنى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل يا رب مطلب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي غير مذهب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واسله وسهل ما قد تصعب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحام يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلوا على النبي محمد اللهم سلم عليه يا ربي صل على محمد أشد عبد بالحق أعراض يا ربي صل على محمد خير الورى
صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك طه يا طبيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى من توعد مشان خلق الخلق لحكمة وطوى علي علمه وصل له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. فأوصل إلى مشرف خلقي وأجل عبيدي رحمة علقت إرادة الأسل بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثر شرفي في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما
جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعثرت بوجودها أكناف الوجود، ودرجت منذ العوالم بالطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عمل كرسه الواسع، تجري انقضاء بانتشار فدره في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفره بتعداد، ولا يمل تكرى بكس ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. ليتشرف بوجود الثقلان وتنتسع أسراره في الأكوان. فما من سر تصل به قلب منيب إلا من سعي فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوانا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الوسع على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لا حتى الوجود في مجد البشر كاملا يزيه الضلالا، وهو ينفع في علم ما قد رفة في شؤونه وكمالا. صلى الله عليه. فسبحان الذي أبرز الحدث الامتنان، ما يأتي عن وصف اللسان ويحار في تعقل مآني الجنان. انتصر منه في العلم بالطول والتهور، ما ملأ الوجود خلقي نور. فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في ذكر الحكيم. ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. شهر الربيع وفانا، أقبل علينا هنانا، به أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا. شهر الربيع وفانا، أقبل علينا هنانا، به أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول. به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول. بقدومه نلنا القبول، سبحان من قد أعطانا. بقدومه نلنا القبول، سبحان من قد أعطانا. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله.
رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله شهر به نلنا الهدى وبه انجلى عنا الردى به نلنا الهدى وبه انجلى عنا الردى بقدومه لما بدا من كل حطب نجانا بقدومه لما بدا من كل حدب نجانا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله يا رب صل يا سلام على النبي معي الظلام يا رب صل يا سلام على النبي باقي الظلام والآل والصحب الكرام بشروا فيه والندى والآل والصحب الكرام بشروا فيه والندى صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوا إن الأنبياء تغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله عند الله إن المسيء يا سيد الرسل هدينا هيا بغاره إلينا الآن يا همتنا سادة الأقطاب ما عدنا صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله إن المسيء قد جاءوا إن الأنبياء يغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان
عما تضمنه الجنان من التصفيق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتنوع اليقين من ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر من خلق من فضله ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل تبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها بمنة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بجل السنوات واجمعها وستحية ووسعها على العبد الذي وفى بها العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواد الخدمة لله وأقبل على غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلب نور سر التعلق به وحبه ويمتو بها بنعمة في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بكرمه وتفيض نشر الجود وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بدهور أسرار تسلسل البشر الكريم بالتكريم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه فانفلقت بتصفير في العالم المتكين الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه كمال المتكين والوسل التام والزين صلى الله عليه فتلقى ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من سلم ضمة إلا وسمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه والقمر التام الذي ذقوا في بروزه ليتشرب به موسم الاستقرار وموضع الخروج وقد قضت الأكدار الأزل بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أدخرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقر في الأسباب الفاهرة والأرهام الشريفة الطاهرة حتى برز في العالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونور الحياة فكدور وبار فتلقت همة الراكب هذه الحروف بأن يركب في هذا القرطاس ما هو لدي من أجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه كان سعادة في وجه شيء صافي ذاك الموصوف تشفيقا للسامعين من خواص المؤمنين صلى الله وترويحا عليه للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه فإنا ترب الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله عليه ولكن هزني إلى لافت من شر أشراف المخلوقين صلى الله عليه أكرم الله به في موضع من الفضل الذي عم العالمين وبكيت رايات في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه داعي تعلق بهذه الحضر الكريمة ولا إذ تشعر إلى سمعه صافيا العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة النبي الشافي ويترى برحم ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه
وقد آن القلب يحط مهرة فيه الأنامل مما استفاد الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والشمائل التي أحسن الشمائل وهنا حسنة كما بين في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابة القلم والكتب ونزل في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الحديث المشهورة أنه شن خلق الله والمدع في هذه السورة فنور هذا الحبيب والملك برزا في العالم ومن طرف الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور ربك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول نبي في الخلق وأيرا في البعث. وقد رواية بأنهم الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لا منحرة خفية تسمى شن البانية بكمال الخصوصية فاستودت هذا النور المبين أسلبه وتنم شرفت من العالمين فتنقل هذا المثل بآدم ونوح وإبراهيم حتى أغنية العلم القدم لا من صدقنا بالكريم عبد الله بن عبد المطلب القدر العظيم وابنتها في المخاوف آمنة سيدة الكلمات آمنة فضل مسلم عبد الله القلب بكنا فاطمة وشيخ وابنة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحمل بيدنا كما ردنا حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إلنا حتى والشهر بعد الشهر من حمله وقربا وقت بروس من عيد عن شان تم يطع الآن هذا الانفجار فتنه فتنتشر في آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. دعوني فالذي أهوى دعاني وأبداني من البشرى علامة. دعوني فالذي أهوى دعاني وأبداني من البشرى علامة وأدهر لي غميضات المعاني يكينا عندما كشف اللسام يكينا عندما كشف اللسام. اللهم صل على محمد. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. القيامة في يوم القيامة صلاة
كشف اللسان يقينا عندما كشف اللسان صلاة الله اليمني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليمني شفيع الخلق في يوم القيامة القيامة أوضع في الهوى قشدي وشاني على ورع وجنبني الملامة وأوضع في الهوى قشدي وشاني على ورع وجنبني الملامة مضى في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى إلى دار المقامة وفي الأخرى إلى دار المقامة صلاة الله على طه اليمني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليمني شفيع الخلق في يوم القيامة القيامة حسبهم إلى دار الجنان وساكن النبي أهل الزعامة عسبهم إلى دار الجنان وساكن النبي أهل الزعامة عليه الله صلى كل وآله ما سجى قمر الحمامة وآله ما سجى قمر الحمامة صلاة الله على طه اليمني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليمني شفيع الخلق في يوم القيامة القيامة اللهم صل وسلم وبارك عليه ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجورة المسونة والكون كله يسبي ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب درشرك هذا السراج والمتشوفة إلى بروز متشوقة للطيقة جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة قريش نطت بفسيح العبارة معنة بكمال البشارة وما من حبل في ذلك العام إلا أتت في حبلها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام ولم تنرد والسماء تتأذى بخدم عدل الفرح من قد يشرف البريات رزي من عنه خوى إلى عالم الدهور فعلم في البطن والدور وضل في الوجود بان التقريب قد في العالم الكامل مائدة التشريف والتعذيب ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه، وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه، تلقى من الغيب مجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه، ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد والشأوى شأوه، فلله ما للعين من مشهد اجتناء يعز على أهل الحجاب اجتناؤه، أيا نازعا عني ومسكنه الحشاء، أجب من منا كل النواحي نداؤه، أجب من تلاه الهوى فيك وامض في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فحين قرب والوجه هذا الحميد علت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، وامطار الجود الله على الوجود النسيد، والسنة الملائكة تشفع على ميلة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشق هذا المستور يبرز نور كاملا في عالم الدور، نورا فوق كل فتح حقوق ما لم يكن الله عليه نعمة من خواص الأمة، أن ينظر عنده نعمة لسان جانب المسعود ومشهد في هذا السمات
ومن في كل سيد مريم وسيدة واسية ومعهما من غور العين من قسم الله أجنس نسمة الوافية هذا الوقت الذي رتب الله على أدري وجود هذا المولود فارس القلم اللي من النور علمود وبرز الحامد المحمود منعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم سلم عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول الله رسول سلام اشفع لنا في حاجتنا يا حبيب الله حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بأجل بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجلى سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قد ضربوا يا المثاني فهزاروا يمني والرد واستديئوا بجمالي فق في الحسن تفرد سلام عليك رسول الله سلام عليك يا حبيب الله حبيب سلام
يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله. وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله. وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك رفع إلى أن له شرفا على مجده وسماه. وكان وقت مولد سيد الكونين من 20 شهر ربيع الأول يوم الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكهولا مقطوع السرة كونت ذلك للشفيع عند الله أيدي القدرة ومع بروزه العادة العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع عليه فاستأنف قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فقال له ما بين المشرق والمغرب حتى لو إلى بعد كسور الروم. قال ثم ألبسته وأرجعته فلم أنشب أن وشيتي ظلمة ورعب وقشعرة عن يمينه فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب واسفر ذلك عني ثم عاود الرعب والظلمة والقشعرة أن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قال فلم يزل الحديث مني عن عذاب حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآية البينات بما يقضي بعظيم الشرف عند مولاه وأن عين عينتي في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد تصفى صلى الله عليه وسلم من ماسر الأخلاق بما تدق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم أهلاك سبقا وأوسم بالمؤمن حلما ورفقا برا رؤوفا لا يأكل ولا يفعل إلا معروفا له الهلك سل واللفظ الموضع على الملل الجزل إذا المسكين أجاب إجابة معجلة وأوله شفيق الرحيم واليتيم والأرملة وله ماسولة أحلاك حيبة القوية التي ترد منها فرائس الأكياء من البرية ومن نسبه التعطط والمنازل وابدأ في ذكره تضيد المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه وشرعه خصوصية فما من خلق في البلد المحمود إلا ومطلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشاني والأولى في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت ألا نمسها بيناني وقد انبسط القمر في تتميم ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكمة ما أكرم الله به هذا العبد المكرم من التكريم والتعدي والخلق العظيم.
فحسن مني أمسعد الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبداية يسر الختم كما يسر التكريم فعليه أفضل الصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم استغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. نوينا ذكرا تقرب إلى الله عز وجل أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله برحمته وكرامه من الآمنين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا رحيم. اللهم صل على حبيبك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على حبيبك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليهم أجمعين. الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص 3 مرات والمعوذتين لروح مربي أرواحنا وقلوبنا حضرة الشيخ محمود سريس ثم إلى روح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين والحاضرات ولقضاء حاجاتنا حاجاتكم من خيران الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولكم ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Sadatinal alawiyin, para habaib yang kami muliakan, wabil khusus panjenenganipun ingkang mulya inggih menika Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Abdullah As-Sigaf saking Bangil ingkang kawula mulyakaken. Ingkang kawula mulyakaken pembina majelis taklim pengajian tangi turu Al-Fiqhiyah panjenenganipun ingkang mulya inggih menika Kiai Haji Suhairi Badrus. Mugi-mugi beliau pinaringan sehat wal afiat panjang umur fi taatillah saged bina kita sedaya jamaah majelis PTT Al-Fiqhiyah. Ingkang kawula hormati sedaya para asatidz ingkang hadir, Ustaz Supeno, Ustaz Sunoto, Ustaz Abdul Hadi kalian sedaya para asatidz lintuni ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggale namun boten ngurangi rasa hormat kula dumateng piyambake ingkang hadir wonten teng gone majelis maulid menika ingkang kawula mulyakaken. Kalian sedaya aparat desa, aparat dusun ingkang hadir wonten teng majelis menika baik saking RT maupun RW ingkang hadir
ingkang kawula hormati, sedaya undangan kalian sedaya jamaah Majelis Taklim PTT Al-Fiqhiyah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten teng pagi menika kita sedaya dikempalaken wonten teng majelis maulid kalian haul saking Mbah Yai Imam Ghazali ingkang kaping sekawan menika. Mugi-mugi Gusti Allah paring taufik lan ridho dumateng kita sedaya, lan mugi-mugi kita sedaya pingantuk barokah Kanjeng Nabi Muhammad kali barokah sahibul haul ing akhire kita sedaya saged mencontoh akhlak saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam mugi-mugi kunjuk katur dumateng junjungan kita sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtisar lil waqt, wonten kesempatan ingkang saya menika kawula selaku penata acara sekaligus pelayan wonten tenggone majelis menika badhe ngaturaken rangkaian acara ingkang badhe kita laksanakaken sareng-sareng sepindah inggih menika iftitah lan dipun lanjutaken kalian waosan maulid. Alhamdulillah kekaline sampun kita laksanakaken sareng-sareng. Acara salajengipun inggih menika mau'izatul hasanah ingkang badhe dipun aturaken dening Habib Muhammad lan mangke dipun lanjutaken doa ingkang badhe diaturaken dening panjenenganipun Ki Haji Suhairi Badrus saking Banjar Bandaan. Namung sakderenge acara demi acara menika kita lanjutaken, kawula selaku pelayan wonten tenggone majelis Ahad pagi majelis taklim pengajian tangi turu Al-Fiqhiyah sepindah ngaturaken jazakumullah hasanal jaza dumateng panjenengan sedaya ingkang saged hadir memenuhi undangan saking jamaah majelis menika. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya menika dadi tambahi barokah wonten tenggone majelis taklim PTT Al-Fiqhiyah. Ingkang kaping kalih kawula selaku khadim pelayan wonten tenggone majelis nyuwun agungipun pangapunten dumateng panjenengan sami, terutami dumateng sedaya ingkang hadir baik undangan kalian keluarga kalian lintu-lintunipun menawi anggene hormat dumateng panjenengan sedaya menika kawula kathah kekirangan atas nama pelayan wonten tenggone majelis kula nyuwun agungipun pangapunten. Ingkang kaping 3 atas nama pelayan wonten tenggone majelis ngaturaken ribuan terima kasih dumateng panjenengan sedaya atas bantuannya baik berupa pikiran maupun doa maupun harta benda ingkang dipun sedekahaken kagem terselenggaranya acara maulid kalian haul menika. Kawula atas nama pelayan wonten tenggone majelis menika ngaturaken ribuan terima kasih sembah nun sanget dumateng panjenengan sedaya baik jamaah majelis maupun donatur maupun simpatisan lan lintu-lintuni al-fakir namung saged ndongaaken mugi-mugi sedaya pengorbanan panjenengan menika teng Gusti Allah diijol kesainan wonten tenggone donya ngantos wonten tenggone akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sedaya ingkang kawula mulyakaken kalian tamu undangan ingkang kawula hormati, sakderenge mau'izatul hasanah menika wonten titipan panyuwun barokah Fatihah panjenengan sedaya ingkang hadir dipun tujuaken dumateng Bapak Haji As'ari, Hajah Aminah, Mbah Kana, Bapak Nizar, Haji Markasan, Hajah Umidah, Cahyadi wa usulihim wa fur'ihim wa qarabatihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Menika wonten panyuwun hadiah Fatihah dipun tujuaken dumateng almarhum Mbah Taslim Samin, almarhumah Mbah Karatun, almarhum Bapak Gunadi, almarhum Bapak Arjo, almarhumah Ibu Sutina, almarhumah Ibu Yasufah, almarhumah Ibu Dawama, almarhum Andi Sutrisno, almarhum Beri Prima, almarhum Bapak Haryono, almarhumah Ibu Wagiem wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa nintamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Salajengipun panyuwun hadiah Fatihah dipun tujuaken dumateng Mbah Sumadi, Mbah Dani, Mbah Saji, Mbah Dipo Sasmito, Mbah Nur Hakim, Mbah Dayat, Mbah Seka, Mbah Mauna, Ibu Cantik, Ibu Muntina, Ibu Kusnaini, Ibu Sulastri, Ibu Farida, Ibu Tri Martini, Ibu Muntia, Ibu Endang, kalian anak Muhammad Arif Jailani, Zahra Halimatus Sa'diyah, Muhammad Tirta Budi Setiawan, wa usulihim wa furihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Salajengipun panyuwun hadiah Fatihah dipun tujuaken dumateng Bapak Abdus Syukur, Bapak Samar, Ibu Mistri, Bapak Taman, Ibu Marti, Yai Juki, Mbah Saminah, Muhammad Dani, wa usulihim wa furu'ihim wa qarabati man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadiah Fatihah dipun tujuaken dumateng sedaya almarhumin almarhumat kita sedaya jamaah majelis taklim PTT Al-Fiqhiyah kalian sedaya almarhumin almarhumat sedaya kemawon ingkang hadir wonten teng majelis ingkang sae menika lan kalian dipun tujuaken dumateng jamaah majelis taklim PTT Al-Fiqhiyah ingkang sampun disi kita sedaya sawan dumateng ngersani Allah. Muga-muga sedaya amal kesaenane dipun trami dening Gusti Allah, sedaya kelepatane dipun sepunten dening Gusti Allah, kubure dados raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Matur nuwun dalem aturaken dumateng panjenengan sedaya ingkang hadir. Nyuwun agungipun pangapunten saking kawula selaku penata acara mulai awal ngantos akhir menawi wonten kesalahan baik kauli maupun fi'li kawula nyuwun agungipun pangapunten. Salajengipun inggih menika mau'izatul hasanah ingkang badhe dipun aturaken dening Habib Muhammad bin Abdullah As-Segaf saking Bangil lan dipun lanjutaken doa ingkang badhe diaturaken dening panjenenganipun Ki Haji Suhairi Badrus. Saking kawula ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun ingkang mulya Sayyidina Habib Muhammad bin Abdullah Segaf saking Bangil wekdal dalem aturaken Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد النبي المختار سيد الخلائق والبشر وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ingkang kula mulyakaken para kiai lan para asatid, khususipun akhina fillah Kiai Haji Suhairi Badrus dan juga akhina fillah Al-Ustadz Zainal, serta juga para hadirin wal hadirat jamaah Majelis Taklim PTT pengajian Tangi Turu. Mugi-mugi insyaallah boten enten sing ngantuk, amin Allahumma. Jenenge tok Tangi Turu nggih. Lek turu maneng PTM pengajian turu maneng nggih. Tapi alhamdulillah semangat peringatan Maulid di Majelis PTT, alhamdulillah tambah tahun tambah meriah insyaallah. Tambah tahun tambah semangat. Tahun niki enten karak-karakane Abibe karo kiai ini dikalungi bunga, masya Allah, melati. Durung dikarak tadi bilang panitianya, Beb mohon maaf dikasih bunga Beb, mboten napa-napa, sing penting ojo sak pote nggih. Nek sak pote ya wantep nggih. Tapi kita dekek sik nggih. Iki lek kula ceramah sak jam nggawa surban, nggawa melati, ngadeg pisan, waduh. Tak dekek sik nggih. Rada endeng didik niki. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur para bapak lan para ibu didadosaken umate Kanjeng Nabi sing ngagungno Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi niki para hadirin telah meninggal dunia 14 abad yang lalu. 1400 tahun lebih. Bagaimana kehidupan Kanjeng Nabi yang 14 abad yang lalu, tapi tetap dimuliakan sampai sekarang. Tetap namanya harum sampai sekarang. Bukan saja dibacakan maulidnya bulan Rabiul Awal, malam Jumat, malam Rebu, malam Selasa. Yang namanya pembacaan maulid sangat banyak. Kenapa? Karena niki termasuk cinta ngagungno kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Terutama para hadirin, kalau sudah bulan Rabiul Awal seperti saat ini, podo-podo musola, masjid, rumah kepingin merasa ikut andil merayakan kelahiran Rasulullah. Kula lan panjenengan pun semerap yang merayakan, yang mengagungkan kelahiran Kanjeng Nabi, bukan saja umatnya, bukan saja kerabatnya, langit, bumi semuanya mengumandangkan kesenangan syukur atas lahirnya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Maulid niki napa sih? Maulid niki sering diadakan syukuran karena kelahiran Rasulullah. Fali Rabbi kullu hamdin, kata Habib Ali. Untuk Tuhanku semua segala pujian, segala rasa syukur yang tinggi. Ketika apa? Idhabana bi wujudil Mustafal Hadi Muhammad. Ketika kami dianugerahi, dihadiahi oleh Allah Nabi kita Nabi Muhammad.
Kanjeng Nabi Muhammad menjadi nabi yang mulia, otomatis para hadirin umate dadi umat sing paling mulia. Jadi seumpama ada peringkat para umat, ranking para umat, sampean umat Kanjeng Nabi dadi ranking 1. Sampean umat Kanjeng Nabi jadi peringkat pertama di antara umat-umat Rasulullah. Umat Kanjeng Nabi para hadirin mau dibandingkan dengan umat Nabi Musa, mau dibandingkan dengan umat Nabi Ibrahim, tetap umat Kanjeng Nabi khaira ummatin ukhrijat linnas, paling mulyani umat yang diciptakan oleh Allah. Jadi lek dipikir-pikir umat Nabi Israel, nabi-nabi yang dulu itu lebih lama ibadahnya. Tapi umat Kanjeng Nabi ini atur peringkat nomor 1. Kenapa? Karena nabinya nabi yang paling mulia. Lek kepingin bukti niki kita menjadi umat yang paling mulia, benjing dinten kiamat yang melewati jembatan Sirat dudu umat Nabi Nuh terlebih dahulu. Setelah para nabi umat yang lewat niki umat Kanjeng Nabi dudu umat Nabi Nuh terlebih dahulu, bukan umatnya Nabi Ibrahim terlebih dahulu, tapi umat Kanjeng Nabi yang lewat di jembatan Sirat terlebih dahulu dibandingkan umat dahulu. Kenapa? Karena nabi ini nabi sing mulya, otomatis jadi umat sing paling mulya. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga kalau ada orang tanya, enten tiang tanggelet niki seumpama, Bib, memperingati maulid koyok ngeten niki nopo hukumi? Wajib, sunnah, mubah, makruh, nopo haram? Karena hukum niku macem-macem. Enten hukum niku Pak wajib koyok sholat 5 waktu. Ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Makruh sih dibagi. Ono makruh karahatat tanzih, makruh karahatat tahrim. Jadi sing jenenge hukum niki macem-macem. Contoh mubah, makan iki sarapan. Sarapan niku hukumin apa? Nggih Pak, Bu. Makan ini. Salat subuh hukumin apa? Sarapan hukumin apa? Napa makan niku hukumin apa? Tak delok luwe kabeh. Makan itu hukumnya mubah. Mandi pagi, hukumnya apa? Mubah. Sunnah, mandi itu bisa jadi sunnah. Mandi mau Jumatan, mandi mau sholat Id, mandi mau masuk Mekah, mandi mau masuk Madinah. Tapi perkara mubah kalau diniati ibadah, jadinya ibadah. Hukum merayakan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW memang tidak ada perintah langsung, tapi bagaimana Allah katakan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, katakan dengan keutamaan dan dengan rahmat Allah, falyafrahu, bergembiralah. Jadi dengan keutamaan dan rahmat Allah, Allah memerintahkan untuk bergembira. Si kula badhe tanggelet Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Rasulullah, apakah bukan keutamaan dan rahmat? Afdolnya keutamaan dan afdolnya rahmat, karena Rasulullah diutus rahmatan lil alamin, sehingga diutusnya Rasulullah, dilahirkannya Rasulullah, falyafrahu, maka untuk kita bergembira. Gembira macam-macam.
Tapi lek gembirane umat Islam niku dibarengi ibadah. Nggih napa mboten? Gembiranya manusia itu sing ngerti iman dibarengi ibadah. Gembira bangun rumah sudah selesai. Gembira diberikan mobil baru. Gembira dapat beli sepeda motor anyar. Lah niki Kanjeng Nabi, nikmat yang paling mulia adalah dilahirkannya Rasulullah. Sehingga malam kelahiran Kanjeng Nabi malam yang paling mulia. Lek duduk kerno malam kelahiran Kanjeng Nabi, tidak ada yang namanya malam nisu Sa'ban. Pak, Bu, sampean lek malam nisu Sa'ban biasa baca Yasin ping pinten? Ping 3. Sampean kalau mau ingin menjemput malam Lailatul Qadar, baca Al-Qur'an, iktikaf di masjid. Malam yang mulia tadi tidak mungkin ada kecuali kalau ada malam 12 Rabiul Awal. Kenapa? Malam tersebut tidak ada kecuali dilahirkannya Rasulullah. Nggih napa mboten? Sing jenenge Ramadan mboten enten lek duduk kerno kelahiran Kanjeng Nabi. Yang namanya bumi itu tidak ada kecuali karena menunggu Rasulullah. Apa sahibud dikatakan al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Alam semesta yang diciptakan oleh Allah niki me isyarat. Contoh niki Bu, enten tiyang saking cintane karo anake ingin membangunkan rumah yang megah. Niki wong sugih seumpama. Orang kaya ingin membangun rumah anaknya, putrinya yang megah, yang mahal. Contoh, mau dibangunkan rumah seharga 50 miliar. Waduh. Dadi lek khoyal niki ojo didik-didik sampean. Lek ndonga niki ojo nanggung-nanggung, sampean ndonga ojo nanggung ya Rabb. Sampean paringi kula ya Rabb rezeki 1 juta ya aja akeh-akeh Gusti Allah lho. Njaluk sing akeh ya Rabb, njaluk iki, njaluk sing akeh Gusti Allah. Gusti Allah ini memiliki semuanya. Seumpama ada orang ingin membahagiakan putrinya bangun rumah 50 miliar. Keramiki api, gendengi api, melbu durung dadi niki wis akeh sing ngomong-ngomong. Wapi irek. Jare sing bangun niki duduk bangunane gawe putri saya. Sing dinteni niki bangunane napa putrine? Putrine. Begitu putrinya tadi menghuni rumah yang bagus, semua yang ada ini cuma bangunan, tapi inti yang dicintai adalah putrinya. Gusti Allah para hadirin menciptakan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menciptakan bumi, menciptakan surga, menciptakan arsy. Itu semua isyarat dari Allah. Apa maksud ciptaan semua? Yaitu diciptakannya Rasulullah. Laulaka lek duduk karena Kanjeng Nabi. Kalau bukan karena Rasulullah, Allah tidak akan ciptakan apa yang ada. Sehingga pernah yang namanya langit karo bumi debat. Nggih, engkel-engkelan. Lek bahasa sakniki engkel-engkelan. Jari ini langit, ana khairum minki. Saya langit luwe apik ketimbang sampean wahai bumi. Jari bumi gak, saya lebih mulia, lebih bagus dibandingkan kamu wahai langit. Apa buktinya? Contoh niki saling bagus-bagusan. Koyok montor Pajero karo Fortuner podo api-api anakku, gak api anakku. Aku ono iki ini. Sebanding kan, nggih napa mboten? Tapi lek Fortuner karo Cherry, wah ya gak iso nggih. Ya ado. Niki langit dan bumi engkel-engkelan. Aku sing luwe mulya. Katanya langit ngomong, saya dihiasi oleh Allah dengan bulan. Bulan niki mulya. Coba waliyadzubillah,
bulane prei gak metu, bingung sampean nggih. Peteng tok, matahari lali gak muncul, bingung. Langit dihiasi bulan. Bukan saja bulan, bintang-bintang. Sampean kalau lihat bintang-bintang di atas langit itu nikmat indah. Katanya langit, aku api, aku mulia, aku dihiasi oleh bintang-bintang bulan yang ada. Bumi gak gelem kalah. Nopo jarini bumi, aku lebih mulia, aku luwih apik ketimbang sampean. Aku dihiasi dengan gunung yang ada. Sampean lak lek ngelencer nang gunung nang di nang Bromo, wapi. Nang gunung, nang dukur bagus. Bukan saja gunung, saya dihiasi oleh Allah dengan lautan yang indah. Laut, ngombe sebelah tepi laut, makan-makan kan nikmat. Jadi yang diandalkan oleh bumi niki laut, ciptaan Gusti Allah. Sing diandalno karo bumi niki napa? Gunung ciptaan Gusti Allah. Gak gelem kalah langit. Langit mengatakan aku dihiasi dengan pemandangan yang indah. Setiap langit-langit yang ada dihiasi dengan surga, dihiasi dengan malakut. Banyaknya ciptaan Allah di langit. Bumi gak gelem kalah. Napa jarini bumi? Begitu engkel-engkelan terus saya mulia, saya mulia, saya mulia. Bumi jawab, saya ada Rasulullah. Di langit gak ono Kanjeng Nabi. Di langit Rasulullah tidak dihidupkan di langit. Maksudnya di dalam waktu zaman masa hidup Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad di bumi. Ketika bumi sudah mengatakan fiha Rasulullah, ada Rasulullah, sing jenenge langit niki mboten saged jawab. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi niki afdol makhluk secara mutlak. Secara mutlak. Mau dibandingkan dengan apa saja, Rasulullah lebih mulia. Secara mutlak. Lek bahasa sakniki menang telak. Kanjeng Nabi secara mutlak. Seumpama nggih para bapak lan para ibu dikumpulkan makhluke Gusti Allah. Kumpul kabeh. Laut. Napa malih? Gunung, langit, arsy, kursi, surga, semuanya dikumpulkan. Dibandingno karo Kanjeng Nabi satu, Kanjeng Nabi paling mulia. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi afdalul khalqi alal itlaqi, paling afdalnya makhluk secara mutlak. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirin apa? Ketika sudah seperti itu, langit meminta, ya Rob, izinkan Kanjeng Nabi itu juga ke langit supaya menjadi mulia. Akhirnya apa? Yang namanya Kanjeng Nabi di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj melalui langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Para nabi yang ada di langit semua nyambut Rasulullah. Semua nyambut Kanjeng Nabi Muhammad. Fama min sama'in wala jaha illa wabadarahu ahluha bitarhib. Tidak ada langit yang dilewati oleh Rasulullah kecuali semua menyambut Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lawang langit nyambut Kanjeng Nabi apa mali umati. Jadi Pak, Bu, seumpama niki waktu maulid Kanjeng Nabi statusi maulid Kanjeng Nabi. Nggih. Waktu maulid Kanjeng Nabi yang diomongkan kelahiran Kanjeng Nabi ada di dalam hati, tergerak senang bangga dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Senang. Bangga itu kan senang, senang itu kan bangga. Sampean senang dapat cucu anyar, sampean senang dapat anak lagi. Niki sampean senang dapat Nabi Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya ketika itu semuanya para nabi menyambut Rasulullah dengan apa? Dengan riang gembira. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga para hadirin
Maulitan koyok ngeten niki menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Walaupun sampean hadir tok niat ngagungno Kanjeng Nabi itu mulia, apalagi lek cintai sampean kepada Kanjeng Nabi itu bertambah. Karena cinta kepada Rasulullah niki kudu tambah. Ojo tambah kurang boten tambah. Karena termasuk inti iman cinta juga kepada Rasulullah. Sahabati Kanjeng Nabi cintane niki wis mentok. Keluargane Kanjeng Nabi cintane niki wis mentok. Berapa sahabat yang beliau itu kadang-kadang sahabati Kanjeng Nabi tidak merasakan nikmatnya makan atau minum kecuali ketika memandang atau lega dengan keadaan Rasulullah. Ada satu sahabat sering mungkin kita dengar ceritanya, sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Sahabat Bilal niki para hadirin muadzin Rasulullah. Orang muadzin tukang adzan sing biasane adzan di zaman Kanjeng Nabi. Muadzin ini adalah pekerjaan mulia. Sampai ada yang mengatakan mana yang lebih afdol, muadzin apa imam? Imam nopo muadzin? Ada yang mengatakan imam lebih afdol dibandingkan adzan. Ada yang mengatakan muadzin lebih afdol dibandingkan imam. Muadzin itu dikatakan di dalam hadis nanti hari kiamat akan datang lehernya tinggi. Ada yang mengatakan bukan tinggi betul tapi cepat mendapatkan syafaat. Karena muadzin niki kudu sabar, nggih napa mboten? Muadzin niki, Pak, saking sabari, jamaah durung nang masjid, muadzin kudu nang masjid sih, nggih napa mboten? Jamaah salat durung teko, muadzin sebelum waktu harus ke masjid. Sehingga termasuk nanti orang yang tidak dimakan jasadnya di alam kubur sikwoto jasate termasuk muadzin. Para nabi, hafidul Quran, termasuk juga yang tidak hancur di kuburan muadzin, orang yang adzan. Tapi dijawab ono syarate di kitab niku, muadzin mutabarri, muadzin yang tidak mengharap bayaran. Gak ono bayarane gratisan. Nggih, kaono bayarane gratisan. Lek persenan yo napa, Bib? Wah, iki soro nggih. Nggih, setahun tok. Lek persenane sarung biasa ya gak apa-apa, lek persenane sarung sing BHS 2,5 juta lah padha mbek bayaran niku nggih. Jadi muadzin itu mulia. Karena kudu sabar dadi muadzin. Adzan, Allahu Akbar, muadzin adzan. Durung teko-teko sak pujian kadang-kadang wis 5 menit yo gak ono-ono, kudu sabar. Sampai ono siji muadzin adzan subuh gak ono sing teko. Adzan zuhur yo gak ono sing teko. Kudu sabar. Maghrib tekone rada suwe adzan. Mari ngono ngamuk muadzin iki pisan. Jam 09.00 isu adzan. Jam 09.00 isu adzan. Jam 09.00 iki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh sak kampung corongi lak buanter iki. Sing jenenge swara adzan jam 09.00 heran kabeh, lho wis gendeng rupane Pak Slamet niki seumpama. Pak Riyadi niki wah ya opo gak waras rupane jam 09.00 adzan. Kabeh moro-moro nang masjid kate negor muadzin niki sing adzan jam 09.00. Nang masjid kabeh. Hei, salah sampean mbek guyu-guyu sing negor niki. Gak waras sampean niki. Jam 09.00 iki sing ndorong dhuhur. Sampean kok wis adzan, wake wonge puluhan. Jari muadzini mantun adzan sing gendeng niki duduk kula, sampean sing gendeng. Lho maksudnya sing gendeng kula niki ana apa? Jari sing teko, nggih. Kula adzan tepat waktu zuhur, sampean gak nang masjid.
Kula adzan asar tepat waktu sampean gak nang masjid. Aku adzan duduk waktune jam 09.00 waktu duduk jamaah sampean nang masjid. Ya sing gendeng iki sampean. Nggih napa mboten? Dadi meneh cobaan muadzini. Jam 09.00 sampean adzan nggih. Muadzin. Kalau muadzin zamane Kanjeng Nabi para hadirin siji. Sijine napa? Sijine waktu adzan imami Kanjeng Nabi. Masya Allah. Sampean bayangno nggih. Lek enten ulama penuh haibah, ulama yang ditunggu-tunggu, yok napa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku lek salat dadi imam, muadzinnya itu Sayyiduna Bilal. Seneng Bilal niki. Saking senenge sampai sering ngenteni waktu adzan. Kenapa? Karena Bilal itu kalau sudah adzan kadang-kadang ke rumahnya Kanjeng Nabi, as-shalah ya Rasulullah, ngenteni Rasulullah. Sahabat niku, sahabat lek ngenteni salat karo Kanjeng Nabi saking senengi walaupun ditunggu lama itu tetap sabar. Di dalam kitab fikih disebutkan sahabat itu nunggu salat Isya dengan Kanjeng Nabi sampai kadang-kadang tengah malam. Jadi dinteni di masjid. Kira-kira kuat sampean. Ngenteni yai, ngenteni ustad, pujian, waduh. Nggih, dinteni salat sampai tengah malam. Wah, ya gak mungkin. Telat titik, rapat masjid ganti ya imami pisan nggih. Oh niki dinteni. Sampai sahabat itu ada yang nunggu waktu mau salat dengan Nabi salat Isya sampai tengah malam. Ada yang ketiduran waktu duduk. Jadi waktu duduk, nggih duduk. Lek bahasa fikih niki mumakkin maq'adahu minal ardi. Yang maaf bokongnya nempel dengan bumi. Bukan saja bumi, yang penting nempel dengan sesuatu, tidak terangkat dan tidurnya itu bukan tidur seperti biasanya, tidur dalam duduk itu tidak batal wudunya. Kenapa? Karena sahabat itu ada yang sampai tertidur ngenteni Kanjeng Nabi dalam keadaan duduk tertidur. Moro-moro langsung qomat, langsung sholat, gak atik wudhu maning. Diambil dasar hukum tidur dalam keadaan duduk yang tidak terangkat bokongnya itu tidak membatalkan wudhu. Jadi berarti turu waktu pengajian ini gak apa-apa Beb, maksudnya gak batal ya gak oleh lek turu niki nggih. Salat Jumat, wah niki biasa sing akeh tilem niki. Nggih napa mboten? Salat Jumat. Salat Jumat itu harus hati-hati. Kalau makmumnya cuma 40 pas, ojo ono sing turu karena harus mendengarkan rukunnya. Makmume ngepres. Gak sampai 4 atau 40 pas. Wah akhirnya ono sing turu gak ketemu, harus denger rukunnya khotib termasuk syaratnya Jumat. Nah niki biasa lek Jumatan lak cepet tidurnya niki. Didelok imami, waduh dadi loro saking ngelune wis. Turu malih. Didelok dadi telu. Jam didelok, wah bingung. Nggih napa mboten? Ini sahabat Kanjeng Nabi seperti itu. Nunggu semangatnya. Sahabat Bilal kalau sudah adzan, sahabat Bilal kalau sudah adzan ini paling seneng karena jadi makmumnya Rasulullah. Makmumnya Kanjeng Nabi, para hadirin. Kanjeng Nabi ku lek mantun salat subuh, saking mulyane akhlake, lek mantun wiritan tanya Rasulullah, napa enten sing lara ta? Monggo disambangi. Masya Allah. Ada yang meninggal dunia ta? Monggo diurus. Sampai Kanjeng Nabi ngomong, apakah ada yang bermimpi mau ditafsiri mimpinya? Nawarno Kanjeng Nabi niki mulyane. Duduk kate ngenteni dikabari sik, niki sedo. Kok gak dikandani ya, gak usah wis mboten. Tanya Rasulullah, ada yang meninggal dunia ta? Monggo diurus. Ada yang sakit ta? Monggo diurus. Monggo dijenguk. Sampai ada yang mimpi minta tafsir kepada Rasulullah. Jadi sampean lek mimpi niki nggih. Mimpi kalau memang bukan ahli tafsir ojo takon. Kalau mimpi bagus tidak apa-apa diceritakan kepada orang yang sampean percaya. Mimpi api, Masya Allah. Kula
mimpi enten sing ngei emas 1 kilo Beb. Waduh. Napa maksudnya Beb? Hah? Napa Beb? Ya insyaallah uripe sampean enak nggih. Wingi malih Beb mimpi ketiban duren Beb. Ya aja tafsiri ngene artine. Sampean padahal gak ngerti tafsir, aja ditafsiri. Kalau mimpi yang ndak bagus jangan ditafsiri. Kalau bangun tengah wengi niki, mimpi kurang bagus, sampean pindah. Yang aslinya noleh sini, sampean noleh sini. Nggih, sampean tiupkan 3 kali. Ya, tiupkan 3 kali dan jangan diceritakan mimpi tersebut. Wis gak usah, wis disimpen tok lek mimpine kurang apik. Tapi kalau memang ahli tafsir ya tidak apa-apa. Nabi ini sampai minta untuk apa? Minta untuk membantu. Itu Rasulullah. Saking senenge sahabat Bilal akhlak bendino melihat Rasulullah, tapi heran para hadirin wal hadirat. Setelah meninggalnya Kanjeng Nabi, sahabat Bilal tidak mampu adzan di kota Madinah. Gak gelem. Kenapa? Karena setiap jalan, setiap gerakan selalu mengingatkan Rasulullah. Akhirnya sampai Sayyidina Bilal itu pindah ke negeri Syam, jauh dari kota Madinah. Bukan karena mau menjauh dari Madinah, karena tidak mampu menahan sedih setelah meninggalnya Rasulullah. Para hadirin wal hadirat, lek enten tiyang saking cintanya kepada Kanjeng Nabi sering inget Rasulullah. Maulitan koyok ngeten eling ya Rob. Kanjeng Nabi niki diperingati di sini. Bagaimana nanti di mahsyar? Rasulullah yang akan semuanya meminta syafaat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal ke negeri Syam. Akhirnya pernah suatu hari Sayyidina Bilal niku bertahun-tahun sudah di Syam bermimpi Rasulullah. Bermimpi Kanjeng Nabi Muhammad. Apa mimpinya? Mahadal jafa ya Bilal au kama qol. Renggang yang bagaimana wahai Bilal? Nggih, kok ado sampean? Kok ndak pernah ziarah kepadaku? Akhirnya Bilal tangi pamitan nang bojone kepingin ziarah kepada Rasulullah. Pak, Bu, enten tiyang ziarah teng Kanjeng Nabi. Setelah meninggalnya Nabi itu seperti ziarah waktu hidupe Kanjeng Nabi. Man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati au kama qol. Barang siapa yang berziarah kepadaku setelah meninggal aku, maka seakan-akan dia berziarah kepadaku di dalam hidupku. Mugi-mugi insyaallah disampaikan ke ziarah Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Bilal berangkat. Di tengah jalan tidak ada tempat yang dia itu mengingat waktu dengan Nabi kecuali Sayyidina Bilal teringat kenangan bersama Rasulullah. Terus mengingat sampai di Masjid Nabawi, Sayyidina Bilal ingin menjalankan sholat berjamaah. Sahabat niki podo bunga seneng. Kenapa? Karena Sayyidina Bilal datang ke kota Madinah lama tidak terdengar adzannya Bilal. Sahabat Sayyidina Abu Bakar waktu itu jadi khalifah tidak menyia-nyiakan kesempatan, langsung ngomong kepada Bilal. Apa yang diomongkan dan diperintahkan dan diminta kepada Bilal? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, adzin ya Bilal kama kunta tu'adzinu fi zamani Rasulillah. Wahai Bilal, kata Sayyidina Abu Bakar, adano sampean seperti sampean adan di zaman Rasulullah. Sayyidina Bilal diem, tidak jawab dan menolak permintaan Sayyidina Abu Bakar. Pak, Bu, sampean pikir duduk jual mahal Bilal, duduk gak gelem polane males, seneng adzan. Memang muadzinnya Nabi, tapi gak kuat. Gak kuat niki gak kuat temen, sing dieling niki Kanjeng Nabi. Kula mbek panjenengan umat Kanjeng Nabi napa tahu eling Kanjeng Nabi koyok ngeten.
Padahal menungso niki lek wis eling Kanjeng Nabi niku iman tambah. Sayyidina Bilal tidak mampu ditolak permintaan Sayyidina Abu Bakar. Gak cukup Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar berdiri meminta kepada Bilal untuk adzan. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Bilal, adzin, wahai Bilal, adano, tolong sampean adano. Seperti sampean adzan di zamannya Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi sudah di kuburan, telah meninggal dunia, diminta untuk adzan, ditolak oleh Sayyidina Bilal. Enggak, gak kuat aku. Aku teringat Rasulullah. Akhirnya yang minta kepada Bilal siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain waktu itu masih umur kurang lebih 7-8 tahun. Sampai bayangkan kecil. Kangen karo adzane Sayyidina Bilal. Sayyidina Hasan moro nang Sayyidina Bilal dan Sayyidina Husain. Kalau tadi Sayyidina Abu Bakar mengatakan adano koyok sampean adzan di zaman Kanjeng Nabi, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain apa yang dikatakan? Ya Bilal, adzin kama kunta tu'adzinu fi zamani jaddi. Wahai Bilal, adzanlah kamu seperti kamu adzan di zamannya kakek saya Rasulullah, kakek saya Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Bilal? Mengetahui yang minta adalah cucu Rasulullah, yang meminta adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bilal mengatakan, adapun permintaanmu wahai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, saya tidak dapat menolak permintaanmu, karena saya takut kalau di dunia saya menolak permintaanmu, maka aku kelak di akhirat akan ditolak oleh Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Bilal berdiri untuk mengumandangkan adzan. Sungguh senang orang-orang yang ada di masjid ketika Bilal melangkahkan kakinya ke mimbar. Kemudian Sayyidina Bilal memulai dengan mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampean kalau tahu sudah lama adzannya Bilal tidak terdengar. Penduduk Madinah itu mendengar adzannya Bilal karena memang penduduk yang cinta kepada Nabi langsung eling Kanjeng Nabi Muhammad, langsung eling Rasulullah. Apa kata-kata orang-orang yang ada di Madinah? Abu Isa Rasulullah, ini adzan, apakah Nabi Muhammad hidup kembali? Yang di pasar bengong, yang di rumah-rumah, semuanya dalam keadaan menyangka bahwa Nabi Muhammad hidup lagi. Kenapa? Karena ini adzan zamannya Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi? Sayyidina Bilal meneruskan adzannya. Tambah bingung orang yang di Madinah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ketika sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal tidak kuat lagi sudah. Sampai kalau tahu orang sudah nangis, tidak kuat ngomong, tidak kuat gerakkan lisannya, itu nangis sing nemen sudah. Jadi Bilal itu sudah tidak kuat untuk mengeluarkan adzannya, lafadznya, sampai turun dari mimbar tidak meneruskan adzannya, syauqan li Rasulillah, karena rindu kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga para hadirin, boten enten majelis sing gawe rindu teng Kanjeng Nabi kecuali majelis maulid, majelis yang mengingatkan kita kepada Rasulullah. Tidak ada kula mbek panjenengan iki ben dinten kudu napa sih eling terus Kanjeng Nabi. Eling terus. Ingat bagaimana eling Kanjeng Nabi menghidupkan syariat Kanjeng Nabi. Nggih napa mboten? Contoh niki nggih, sampean mau masuk kamar mandi, keliru sikil kanan, sampean eling Kanjeng Nabi masuk pakai kaki kiri, eling Kanjeng Nabi. Sampean mau berdiri, Kanjeng Nabi lek ndonga waktu berdiri bagaimana? Enak-enak mangan, sampean eling Kanjeng Nabi. Lho beb eling terus niku apik ta beb? Apik. Ibn Umar, anak Sayyidina Umar, enak-enak naik kendara, turun sebentar.
Contoh niki nggih, sampean sepeda motoran nang Pasuruan. Sret, tutuk raci sampean mandek sih. Mandek gak napa-napa sampean, yo gak ngombe, yo gak mangan, mandek. Terus sampean gawe sepeda motor malih, sampean terus. Ibn Umar itu enak-enak jalan, turun dari kendaraannya, sebentar turun, naik lagi. Ya heran, kenapa kok berhenti? Apa kata Ibn Umar? Saya berhenti karena Nabi dulu pernah berhenti di tempat sini. Jadi enak-enak berkendaraan eling Kanjeng Nabi. Sahabat niku eling Kanjeng Nabi, eling Kanjeng Nabi, eling Kanjeng Nabi. Sinten tiyang sing akeh eling Kanjeng Nabi, benjing dinten akhirat dieling karo Rasulullah. Sinten tiyang banyak mengagungkan di dunia Kanjeng Nabi, benjing diagungno karo Kanjeng Nabi Muhammad. Dan juga yang namanya eling Kanjeng Nabi ngelakoni syariat Kanjeng Nabi. Nggih napa mboten? Eling Kanjeng Nabi ngelakoni sunnane Kanjeng Nabi. Nggih napa mboten? Eling Kanjeng Nabi ngelakoni ajarane Kanjeng Nabi. Yang mana para hadirin wal hadirat, kadang-kadang zaman seperti ini banyak ditinggalkan ajarane Kanjeng Nabi. Nggih napa mboten? Menungso umat Kanjeng Nabi kadang-kadang memiliki idola yang lebih dibandingkan Kanjeng Nabi. Lebih mencintai kepada sing ono di TV dibandingkan Kanjeng Nabi. Padahal lek sampean dolek contoh gak usah doa-doa, Kanjeng Nabi itu sudah contoh yang sempurna di dalam gerak-geriknya setiap hari, sehingga sungguh mulia bagi orang yang mengikuti ajaran Kanjeng Nabi. Moga-moga insya Allah kita dijadikan orang yang dapat bersama Rasulullah di dunia dan di akhirat. Mugi-mugi berkati hadir kita di dalam majelis Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga haul yang keempat Kiai Haji Imam Ghazali Syarif. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Majelis yang mulia, maulid dicampur haul. Tidak mungkin ada haul kecuali ada maulid. Tidak mungkin ada wali kecuali ono Kanjeng Nabi. Tidak mungkin ada arif billah kecuali ada yang paling arif billah, Kanjeng Nabi Muhammad. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada kemuliaan di dalam hamba kecuali sumber Kanjeng Nabi Muhammad. Sampeyan ngrungokno ya napa manakibe si Abdul Qadir Jailani, salat subuh dengan wuduknya salat isya 40 tahun, manakibnya ulama fulan, manakibnya wali fulan, manakibnya kiai fulan, sumber kabeh niki Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka jadi mulia kenapa? Karena mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Kiai Haji Imam Ghazali Syarif mengikuti di dalam ilmu Kanjeng Nabi, mengikuti di dalam gerak-geriknya Kanjeng Nabi, sehingga menjadi mulia, manfaat sampai sekarang dapat diambil manfaatnya. Sehingga mudah-mudahan ya Rabb kita semua digolongkan orang yang dapat manfaat, memberikan manfaat untuk perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad. Mugi-mugi ya Rabb berkat hadirnya kita majelis pagi hari ini, Allah kabulkan hajat kita. Yang punya hajat urusan dunia, mudah-mudahan Allah gampangkan urusan dunianya. Yang punya hajat urusan akhirat, mudah-mudahan Allah kabulkan dan juga ampuni dosanya. Berkat pagi hari ini pembacaan maulid peringatan kelahiran Rasulullah yang masih memiliki orang tua, mudah-mudahan orang tuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan taat, dan mudah-mudahan ya Rabbana ya Karim, hidup hanya satu. Hidup adalah penentuan akhirat. Berapa banyak orang yang berhasil di dalam kehidupannya karena mengikuti Rasulullah. Berapa banyak juga orang-orang yang tidak berhasil, waliyadzubillah, diletakkan di neraka karena jauh dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rabb, jadikan kami umat Kanjeng Nabi Muhammad
yang mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad, dan kelak ya Rabb di mahsyar, di padang mahsyar yang engkau kumpulkan dari zaman awal sampai zaman akhir, takdirkan kita ya Allah dapat memandang wajah Rasulullah. Berikan rasa syauq, berikan rasa rindu di dalam hati kita, sebagaimana engkau memberikan rindu kepada Rasulullah di hati para sahabat, para tabi'in, para ulama'il amilin. Ya Rabb, kerinduan kami kepada Nabi kelak insya Allah dapat memandang dan dapat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin dari saya. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'ah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atika wa ala al-mawadda wal mahabbata li rasulika wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa. Allahumma umnun alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tasfihal mu'amala fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli alaik wa husnal dhanni bik wamnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaika makrunan bi awafid darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.